Salman Kalam Kulina for Tutorial-Angilutho ngidlala Itende. Please make sure to subscribe to channel like video content sharing. Zonke ngoma ethi angilutho ngaphandle kwakho angilutho. Yeah. So ngifuna transpose yami positive 2 ayibe ku0 0 transpose yami igram ngisebenzisa igram number 68 67 or 68 igram number kanje ulibeke ku60 itemp yakhona ko ihamba kanje na ngicela isivo lomncane so ihamba kanjalo ke yabo mengikhombisa wona slowly ihamba nje ngilutho yabo then we said ngaphandle kwakho kodwa angifuni ukuthi ngenzani ngifuna ukuthi nithi kanje yabo so senzani yena yabo yabo so siskanje yabo Mrs. Kanje yabo ngicela ukuphindela la yabo so misilabo yabo bring it ziningi indlela engiyishayayo lapha thatha lo ibonayo na ukuthi i-right for wena kuningi kodwa engikwenzayo la kule part yabo yabo left suhamba nje yabo so into ehamba kanjalo please make sure subscribe channel like video khona uphinde share amen maningi amavideo engiwenzile mawukuthi mhlambe ikhona ivideo engi-uploadile wena ongakayiboni ngena ku-YouTube wakho ungene lapha ku search khona ibhathi ile ngunquze lapha eduze kwekhanda lami lapho kwi-profile yami ngena lapha mase ubhala igama lami good enough Dlamini ulibhale lapha khona uzosesheka mase ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo ke manje click nje lapha nje around lapha bese uklikhe khona uyoklikha la kubhala khona videos
Ngizogqogqozela nakhe. Then emva lokho-ke wonke amavidiyo lana nalawo ongakwazanga ukuthola ama-notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la, ayikho ividiyo ongeke uyibone. So mengehla ngezansi mengehla-ke la ngezansi-ke uyabona-ke, yabo naka amavidiyo maningi ayinqwaba amadala, amanye sengawabreak-a down, u-transpose, ama-chorus, konke nje kukhona la. So bese-subscriber-ke senza kanjena-ke. I-private content-ke ingalana-ke. So i-private content nakhona ikanje, ngikhombisa amavidiyo ambalwa akhona engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibhalo episode, khona amanye kuthiwa ama-episode extra. Sokuhlukahlukene yona i-private content. So uma-subscriber-ke futhi nakhona singena kanje. Uma ubuka ividiyo uzobe ungena uma uqeda ukubuka ividiyo-ke nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bhala subscribe kumele subscribe-ile ingakho i-grey, but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ungasubscribe-anga. Yona le ngiyigqugquzelile izovele ikanje kuwena uma ungasubscribe-ile. Then yona leya part leya i-click enze ibe grey kubhalwe subscribe. Qeda ukusubscribe-ke sesubscribe-ekile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokukhombisa yona, nayo le bhele le. Le bhele le kumele ibe ku-all khona uzokwazi ukuthola wonke amavidiyo ami ama-notification wonke.